Da li želite da razgovaramo i o, naravno, nadoknadi, materijalna nadoknada u visini možda tih, koliko smo mi već obećali para, ja se sad i ne sjećam. Ništa mi se nismo dogovorili oko novca, jer je bio je razgovor za sljedeći put. Zanimao sam bravar. A dobro, za koliko se može uzeti autobus? Molim? To nije loša ideja uzeti autobus. Pa šta bi ti uzeo? Ja, autobus. Pa kad bi imao auto, išao bi auto, što da ne normalno. Ne tvoj auto, nego moj autobus. Tvoj autobus? Da, ja mislim da je to bolji posao sad kad to pričamo nego ovo što ja radim. Imate autobus, zaposlim jednog vozača. Pa to bi bilo još bolje normalno. Sad čekajte. Je li moguće, Dragomire, da se mi vidimo Ja pijem, Jebem u mater, pa daj da rješavamo situaciju, pa nemoj da si ja počnem nervirati. Imamo gospođu sa druge strane, imamo tebe kao zainteresovanog kandidata, pa daj da razgovaramo, daj da nađemo taj kompromis. Daj da nađemo dijalog, Radomire. Ma vidiš da me žene, bre, ignorišu, vidiš da me neće, bre. Ja ne znam šta je ovo, možda što je mrak. Gospođo Sofija. Recite. Molim vas, slušajmo sada mene ovdje malo. Ja neke stvari treba da rješavam kao čovjek koji je posrednik. Spustite loptu i vi malo, dajte malo prostora Dragomiru, on će biti spreman da spusti loptu i da dađe. Dajmo dogovorimo se noćas i nemoj da pravimo bruku. Da, recite mi, piercing. Recite mi, piercing. Kako? Piercing? Piercing. Gledali ste ono da... Piercing. Kako? Fitting? Piercing. Ne znam šta je to. Piercing, brate. Ono što se probuši žena. A za vas, naravno, ja mislim po 1000 eura čisto da ostane, mislim da ne možemo, nećemo moći više. Slušajte, moji 4 dana što ja dolazim. Ako je malo, nemojte da recite slobodno, malo je... Ne, samo... Ne treba da vam bude neprijatno, recite ako je malo... Ja čujem i drugi glas tamo sa strane. Moja jedna turneja, mislim, kako vi kažete, moj dolazak. Dobro. Mi kažemo Srbijanci turneja. Da. Znači ja dolazim tu na 4 dana. Dobro. Znači 5.000 evra. 5.000 eura. Jeste. A dobro, Rastislave, evo sad vaš fotorobot. Moramo mi radi... Dobro, da. Glava. Ovako, I samo trenutak. Dugulasta, Samo trenutak. I kasnije ide... Dugulasta, ali ne mnogo, ne onako malo i okrugla. Dugulasta i okrugla. Okrugasta, ali ne mnogo okrugla, ali malo dugulasta. Dobro, da čeka, nisam ni ovo završio. A poslije ide horoskop. Imam ogromne kiše. Jo, jel imaš bradavice velike, reci mi, molim. Imam po rukama. Ali to su staračke na zglobovima. To su mi pljuvali da skinu, ali to... Da li znate vi, Dragomire, možda da skidate bradavice, no, narodski rečeno? Pa ne znam. Ali, Rekao sam. Teške riječi si nam rekao noćas. Palicu su teške riječi. Pustite ga vi opet. Pa evo, pogledaj, opet i Blagoš. I ja. Ne Blagoš, nego Blagoš. 2 puta stari čovjek da ti puši. Je li moguće da mi to pričaš stvarno i nevjerovatno nekorektno, čovječ? Kad bi zabili šestar u nos, koliko je otprilike prečnih glave moga biti? Koliko je šestar, ima onaj zidarski šestar. Ne, nego mali školski šestar, brate. vi se smijete čak tamo. Znači... Koliko je, izmjerite slobodno, otprilike prstima izmjerite odnosa prema ušima. Koliko je, šta je vam prsta? 4-5 prsta, sigurno. Poslovna je tajna, ali moram da otkrijem i vama i našim slušalcima. Mi smo Tesariju, jednom od najvećih, vi znate sigurno za Tesarija ste čuli, jednom od najvećih menđioničara, odnosno vidovnjaka, trenutno na Balkanu, uplatili svih 27.000 eura. Ali ipak Tesari je Tesari. Imam brčiće. Da li brijete to ako žena hoće? Brže odgovaraj, nemam kad. A dobro, može li dok ti mi pušio kurac tebe onaj komšije? Tebe. I kako znaš ti da je to dobro? Ma jogba, nemoj se njemu dići. No, ajde, malo se možda i preklađe. Ajde, ali dobro da ti kažem, ajde, u redu je ovo s nama, ali Blagoš, ti se stvarno naljutio, Blagoše. Pazi, ja neću više prozboriti, što se toga tiče, evo. Radi se o... Da vidim da li ide na štapu ili ne ide i tako to. Gospodine, radi se... Dragi, šta stanim?
jebem li mu, sunce mu, jebem žarko, stani malo da porazgovaramo normalno. Tesari, koji je ipak ime, je dobio 28.000, ali Tesari je Tesari. Mi imamo recimo i 4 čovjeka koji su dobili po 17.000, imamo 2 čovjeka koji je dobio 10.000, jedan i drugi 8.000 i vi ste u tu grupu koja je praktično najkorektnija ispala. Ja se izvinjavam, ja sam svoju tarifu rekla 5.000 eura, ali s time polovinu da mi pošaljete ako može, ako postoji neka šansa. Polovinu prije, drago. Polovina prije, a ostalo znači da mi se isplati dole kad završim svoje, mislim. Jasno. Interes da se vidi sa tobom? Gotovo, evo. Gotovo, je. Ko to priča, Dragomire, to nisi ti reka. To ti je neko... Dobro, Gorane, izvini, ja moram da sutra idem rano na posao. A to ti je neko u prostoriji sad tu ko ti je rekao gotovo, jeli? Tu ti je neka žena, ljubavnica, za to ti nisi... Ma nije, to mi je majka, Pa to zato što ti vičeš, ti si nju probudio, zašto nisi izašao vani, bilo bi ti prijatnije, lijepa je noć. A ti živiš s majkom? Ma da, ona... Pa kako bi onda došla gospođa Sofija? Nije to majka, to je neki lik. Daj nam ga na telefon. Daj nam na telefon. Pa Gorane, eto tako, doviđenja i prijatno drago. Nemoj da bježiš, Dragomire. Nemoj da bježiš, Dragomire. Nemoj da bježiš za bojnoga boja, Dragomire. Stani tu, daj nam čovjeka, da otkrijemo karte konačno više noćas. Ko to vodi konce? Ko to diriguje ovim razgovorom? Ispri krajka, Dragomire. Sve se snima, Dragomire. Sve se zna. Ko je to bio, Dragomire? Rastislave, koliki vam je kurac? Moramo da upišemo ovdje kolika je veličina vašeg polog. Piše tako, oni su to napisali bukvalno koliki vam je kurac. To je ovako najvulgarnije pitanje, a izvinite, moramo ga pitati. Koliki vam je kurac? 18 centimetara samo. 18, piše 18. A kad se digne? A 18 centimetara? Da. Znači osrednje. Moja mama kaže da treba da ležem, da spavam, To sutra rano trebam na posao i to. To Kad ide? nije tvoja mama, Dragomire. Nego neki čovjek. To je Čovjek, ubačeni muškarac element. neki. Nije, nema muškaraca, kaki to. Nemoj Ko da... kaki? Ko kaki? Nije, kažem, nije. Nemoj da... Ja neću da dižem ton, ali hoću da mi se kaže ko je čovjek koji se nalazi u sobi. Nema čoveka i to. Kako nema? Pa sad je rekao gotovo. Priznaj! Sad je neko Ja rekao... sam čovjek iskren, nikad ne lažem. Dobro, Dragomire, je li rekao neko sad prije 2 minuta? Gotovo. Neka se vaš patrilac javi sutra na ovaj broj telefona. Na koji broj? Kažite mi na 082 na 08276 Jeste. 2 puta. 764. Da. Dobro. I neka, halo? Kažite, čujem. Čujete, i neka, kad mu se ova javi, pita je li ovo taj broj. Samo da mu potvrdi da ne bude poslije, razumiješ? Da je neki drugi broj. Da nije Znači potvrđen. 082765764 0. 4 nule. Eto vidiš, tu smo pogriješili. A evo 4 0, dobro. Vi ste stavili 4 nule. Evo 4 to je do vas greška, dobro. Eto, 3 to bi... 4 0. Pa, Znači 4 0 ili 3? 4. 4 nule. 4 0. Ok. Evi 4. Znači 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 broja. To je kao ono 381 što je Ja, išlo prije, okej. kao ne. Kao iz inostranstva. Pazi, možete i SMS porukom na broj. Hoćeš i da te zovemo mi kasnije? Kad pođe Blagoš. Kad pođe Blagoš oko 1,5, 15 do 2. Pa nemoj, moram ustati, jutro radim. Kad radiš ujutro? Pa oko 15 do 2 da te ljuljnemo nije. Kad ti dižeš ujutro? Ma oko 7. Pa dobro, tebe je dosta 3-4 sata. Ma jes, kurat. Ti kao budući porno glumac, samo je ovo da ti rečem. Ti ćeš morat vrlo malo da spavaš, a da budeš svjež i dobroga tena. Tako da te mi ljuljnemo neđe oko 15 do 2. Nemojte, ma. Zašto, čovječe? Ma ja. Kakav tip, evo, ajde biđe ovako, mi se sad pozdravljamo, za jedno pol ure ti su mi, probaj možda i malo i da treneš. Mi te zovemo. Aj, čunajte se, Ajde, čuni. Čunajćemo. Je li rađe EKG kurte nekad?
EKG kulca, da li je rađen koja mu je pH vrijednost, možda ako znate. Nema tako nešto. Ne, nije to rađen. To ima, ovamo se radi. Ima ovamo, to na zapad se danas radi, mi imamo To možete u bilo kojoj bolnici da pitate pH vrijednost kurca da izmjere, ako mislite da ozbiljno jebete. Ja, to je količina sperme u jedinici mjere. U jedinici mjere. U sekundi, u sekundi. Dobro. Imate li neku poruku možda za neku damu? A rekla je ova moja mama, kaže da prekidam, kaže i da to nisu čista posla, ja kažem... Ma to je neki čovjek, ja sam dužan da odgovorim i to. Čovjek, Dragomire, svi smo čuli, čula je javnost, čula je Crna Gora, bio je muškarac i tu je i ovog trenutka. I Ja prisustuje. Crnogorce poštujem ljude i imam ovdje prijatelji i to... Tu pro tebe, daj. Daj nam prijatelja tu pored tebe. Ne, ovdje u komšiluku i to. Zovi, priznao si sve da je tu čovjek pored tebe. Nemoj da igramo se i mačke i miša. Vrzino kolo. Ti si gospođu Sofiju zavlačio u širok mozak. Ja sam Hector Poirot za neke stvari ovdje. Mjesto da si se dogovorio sa gospođom Sofijom, ti tako napadaš nju i nas. Ko je taj čovjek pored tebe, Dragomire? Što će taj čovjek tu? Znaš onu pjesmu, Dragomire? Znaš lijepo, što će taj čovjek tu? Da li da mrzim njega i nju? Njegoš veliki nije lud. Dajte mi adresu gdje treba da dođem. Ovako, pišite. Pišem. Budva. Budva. Jeste, Budva. Budva. Hotel Splendid. Znamo ko je bio još sa nama večeras, a taj čovjek se nalazi tu pored tebe. I puši. Ne pušim, ne. Ne puši, Nema nikog, evo Možda ja. ga je ugasio prije 2 minuta, ali je pušio, ali to nije bitno, hoću da čujem ime. Ajde, kažite to. Vesko je bio. Sve zna. Nema nikog, eto, veruj mi da nema nikog. Dobro, ne. Dragomire, da li da čujemo Sofiju ili da polako završavamo ovaj razgovor? Hotel. Splendid. 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 Jeste li gledali James Bond 007? Pa gledala sam taj film, gospodine, ali... Pa u tom filmu se pominje Montenegro. Dobro. Samo da znam. Znači Montenegro. Jeste, Montenegro. Pišite. Da li vam je prijao večerašnji razgovor i da li mislite da smo ostvarili neki cilj? Da se ostvari, ne znam, mislim da je to mrtva emisija. Mislite? Mrtva emisija da se to ne emituje direktno, jel? Ne, direktno smo u programu. Direktno smo u programu, Rastislave. Direktno? Vi mislite da se snima emisija? Pa moguće, ne znam. Ja mislim da sam bila korektna. Pa Grdi kaže da treba da spavam i sutra danu da idem na posao. Jesi uradio domaći? I da stvari i tako. Jesi domaći uradio? Pa domaći, pravo da ti kažem, ne radim više, ima 30 godina. Nema li igranja dok se domaći napravi? Nemoj majka ti zapovijeda, Dragomire, ti nisi više dijete. Ti si čovjek pa u godinama. Pa znaš šta ti, Gorana, ona meni zapoveda, sad 50 godina imam, ona mi zapoveda. Ma što da ti zapovijeda, pođi u sobu i glavu sad razvali s nečim. Dragomire, sve se zna. Čovjek je bio s tobom, nije smo mi. Ludi. I ne znaš ti, Dragomire, s kim imaš posla. Pa vidimo te, čovječe. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za ovu emisiju. Eto, kakva je, takva je. Nekako smo eskapulali, što se ono kaže. Pa dobro, to je malo više sprdnije. Ne, nije sigurno. Hvala vam puno. Okej. Prijetno. Je li moguće da me čovjeku 16 cenata ubim? Sad smo mjerili ovamo, to je kao od vodokotlića. Znaš da mi još u glavu njegov
ja, Nikolica. I mene je samo ono to. Samo mi onu glavu, ako ćeš me To je vjerovati. već jedno ta boca, čuješ. Čuš, ka dno Dermiđan. Ja mislim da on ne može piša 2 sekunde. To izbači, to ti isto kao Formulu 1, ono crijevo za punjenje goriva. Jesi tako piša. Vum, i kraj. Sigurno, fup, i odmah iz boksa izlazi. Sigurno, to je neće dobro. Strašno. To je stvarno neće dobro. A opet ako kine može usisa do njega će s njim. To je zajebano. I mislim, kad mu reci, svaku krv prođe tamo, može ga probije farmerice, sve probije. To dere. Njemu sve farmerice, nisam ono guzitu štepovi, no naprijed. Ne probije. Naprijed mu sve ono prsto. Sigurno kad čučne dignutim, potpuno mu puknu naprijed farmeri. Jesi, sve mu stojimo ono... Pazite, to su seksualne frustracije. frustracije.